Shillong kajing penken mau biang bakaseng HYC Mynri Umsning Unit haka arpun rai terik unai tung arjar arpoi kalalet jurip yau khaw haka school bade ban sam ling ba committee meal scheme kalalap bana ka khatlai berni u khaw ude ubalapot ber balas new ber kala kerpat ru ikinoi kai jong ketiga school bakin ben pai no yau tiu khaw ubalas new ber kala dawaru ban penyo bujuli no do weipat Baraka sengining kong kata ka arpun riu terik unai tung arjar arpoi kinong sam yau khaw kilapan poi do khaw babaha bat kilawan shim no yau tiu khaw balas new nakaliang kasing HYC Mynri Umsning Unit haka step jong kasengi baar kata haka arpun yau terik ubanai nai tung arjar arpoi kalahir ban pensisha bau khaw ulapoi ulong babiang ban bam Kasing ka ay kuble ye kinong hikai kinong sam khaw bat kinong penya kibla shim kia ban penbiang pat ya kabalapot ay kuble ya kisplayar lem kum gitik patkan mau biang bangi kum kaseng HYC Mynri Umsning Unit bahak ar terik benai banyau ar jar kuai bangi lalet jurip yau khaw school badai lembau mid the meal scheme tinggal lap badai ro khaw bat snew bat balapun ban nyala buru kejing dawa ban penpoi da wepan